ngiyi imikino 7 ikomeye cyane ikipe Arsenal isigaje kugira ngo ibe yabasha gutwara igikombe cya shampiyona y'Igihugu cy'Ubwongereza izwi nka Premier League. Akora igikombe iheruka mu myaka 20 aho igeruka igeshwe n'umutoza Arsene Wenger. Akora igikombe ihanganye mu ikipe ya Manchester City itozwe n'umutoza wo mu Espagne Pep Guardiola. Twihuse cyane n'imikino ikipe Arsenal isigaje kugira ngo babashe gutwara igikombe cya shampiyona y'Igihugu cy'Ubwongereza. Umukino wa mbere uzaba utoroshye abana kana gatoya ukaba uzaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane aho ikipe Arsenal izaba yakiriye ikipe ya Bournemouth. Akaba ino kipe ikaba iri mu makipe 10 ya mbere yo mu Gihugu cy'Ubwongereza ahagaze neza cyane. Akaba ari umukino uzaba ku isaha 7 n'igice. Ko twebutse ko umukino wa mbere wabahuje akaba ikipe Arsenal ikaba yatsinze ikipe ya Bournemouth ibitego 3-2. Akaba ari umukino uzaba utoroshye habe namba. Undi mukino wa kabiri ikipe Arsenal izakina uzaba ukomeye cyane uzaba ari ishiraniro. Akora umukino ikipe Arsenal izasura mu ikipe ya Manchester City y'umutoza Pep Guardiola. Akora umukino uzaba kuri stade Etihad Stadium. Akaba ari umukino uza ku isaha 11 z'umugoroba. Akora umukino abantu benshi by'umwihariko bakunda umupira w'amaguru bafana ikipe Arsenal abasesenguzi bagiye batandukanye bahanze amaso, dore ko ano makipe yombi ari amakipe ahatanira igikombe cya shampiyona y'Igihugu cy'Ubwongereza, aho benshi batangaje ko iki ari igipimo nyacyo ku ikipe ya Arsenal koko niba ikeneye igikombe cya shampiyona. Tukaba twibutse ko n'umukino wabanje ikipe Arsenal yaranganyije ikipe ya Manchester City igitego 1-1 benshi murabyibuka cyane. Dukomeje n'umukino wa gatatu akora umukino uzaba utoroshye abana kana gato. Akora umukino ikipe Arsenal izakiramo ikipe ya Newcastle United kuri stade Emirates Stadium. Akaba umukino uzaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane ukazakinwa ku isaha 12 n'igice, dore ko ari umukino benshi bavuga ko utazorohera ikipe Arsenal, dore ko ikipe ya Newcastle izaba ari guhatanira kujya mu makipe byibuza 7 kugira ngo ibashe gukina imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Tukaba twibutse ko umukino wabanje ikipe Arsenal yatsinze ikipe ya Newcastle ibitego 2-1. Undi mukino wa kane akaba ari umukino uzaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Akaba ari umukino ikipe Arsenal izakira mu ikipe ya Fulham kuri stade Emirates Stadium. Tukaba twibutse ko umukino ubanza ikipe Arsenal yatsinzemo ikipe ya Fulham igitego 1-0. Ikintu cy'umwihariko kumenya ko ikipe ya Fulham akaba ari ikipe idakunda korohera amakipe makuru, by'umwihariko amakipe ari muri 6 ya mbere yo muri Premier League. Akaba ari ikipe ikunda kwihagararaho cyane. Dukomeje n'umukino wa gatanu akora umukino uzaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Akaba ari umukino ikipe Arsenal izasuramo ikipe ya West Ham kuri stade London Stadium. Akaba ari stade iherereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Akaba ikipe ya West Ham United ari ikipe kuri ubu iri kurwana no gutamanuka. Akaba umukino benshi bavuga ko ari umukino uzaba utoroshye, dore ko buri wese azaba ashaka amanota 3 kugira ngo arebe ko yakwisunika imbere ku rutonde rwa shampiyona. Nkaba nabibutse ko umukino ubanza wahuje ikipe ya West Ham n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yabashije gutsinda ikipe ya West Ham ibitego 2-0. Akaba ari umukino uzaba urimo kubundana gukomeye cyane. Dukomeje umukino wa gatandatu akaba ari umukino uzaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Akaba ari umukino ikipe Arsenal izakiramo ikipe ya Burnley kuri stade Emirates Stadium. Akaba umukino uzaba utoroshye habe n'akana gatoya. Ino kipe ya Burnley akaba ari ikipe iri kurwana n'ubuzima bwo gutamanuka mu cyiciro cya kabiri cyo mu Gihugu cy'Ubwongereza kizwi nka Championship. Akaba ari umukino uzaba ukomeye cyane. Tukaba twibutse ko umukino ubanza ikipe ya Arsenal yarabashije gutsinda ikipe ya Burnley igitego 1-0. Akaba ari umukino uzaba ukomeye cyane ndetse urimo imbaraga nyinshi n'ishyaka ku mpande zombi. Umukino wa nyuma uzaba ari ishiraniro, umukino wa 7 akaba ari umukino ikipe Arsenal izasuramo ikipe ya Crystal Palace. Akaba ari ikipe ikomeye cyane
dore ko ino kipe ikunze gukinwamo n'abana bafite impano zitangaje cyane. Akaba ari umukino uza ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, ari nawe uzasoza shampiyona ku ikipe ya Arsenal. Tukaba twibutsa ko umukino ubanza ikipe ya Crystal Palace yanganyije n'ikipe ya Arsenal igitego 1-1, akaba ari umukino wari ukomeye cyane, aho ikipe ya Crystal Palace ari ikipe idakunze korohera ikipe ya Arsenal mu buryo bwose bushoboka. Ngayo nguko, ese wowe umaze kumva ino mikino ikipe ya Arsenal isigaje kugira ngo tware shampiyona, urumva uyu amahirwe yangana iki, cyangwa se yanyatsira komeza ibe makobwa? Ngayo nguko, ndizera ko byinshi mwamaje gusobanukirwa mutari muzi. Komeza kandi kubitsa ukanda subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tugumya tubane mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Naho ubutaha, ciao ciao.